Laban poi ujo konselo orang lekai jong ke Portugal ubay lekai mta bat ke klub Al Hilal saka Barcelona, Juventus, Inter Milan. Ngai ke boleh pipa rak ke tanatan page dengan ke channel sebaban share, like, subscribe bat sahaj rukum jo. Kina ke like liki klub ke Barcelona, ke Juventus, bat ke Inter Milan. Barok ke like kenduk ya ke klub Al Hilal. Hapok kini kisni beladep ban ke li. Halor ke jong ujo konselo nomor une orang lekai umud ban mino naga klub Al Hilal bentak samoy konselo oleh lekai ber klub Juventus haus nem arjar kata arjar kendai bat ke Barcelona kumju haus nem arjar play arjar pesau syoban lecek klub Al Hilal haus nem arjar pesau tei orang lekai ba abdin jeng ke Portugal ukwa ban pai biang cika European ban yo jaka ban mi madan bha hakano kono kon hun lekai Dregine kilai tliki klub kilapan kerpang naga ram naga klub Al Hilal. Lai tu ba ujon kanselo udang wat iki klub pan mino hau benai Januari hadin ba uklam yo mi madan bha hagi jing alam jong kush betmai jong ka Al Hilal. Ustimbuan Izagi une orang kai ba abdin dang sim yak sinjam ban penek shwa bat ke klub Al Hilal. Shwa bat sedang jing kai World Cup arjar arpondreo. Drake jing bom yo mi madan bha hak Saudi Pro League lok wa ban mi no menta openai Drake kat kum ki kubor ki tu ba ula banwan pai biang ceka Barcelona namar ukus Jo Philip ukwa ya ne orang lekai kan ba ulo parta udwan jing edai bha bai jan bat u agent jong u kanselo u Georgie Mendes bat ki turu ba ula badang yai peteng bat kene klub Al Hilal kan jia tang lada une orang lekai upediang ye ke jing siu tulop pakam he parlok sa komen lada kisau tenat pat pim tenat rukum ju ngin sekendo away pat ke video kulai sibun